A'udhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moje ime je Fuad Seferagić, a danas ćemo se družiti uz temu da li džini mogu spriječiti trudnoću ili izazvati bolest poput autizma. Svih ovih godina sam se posebno posvećivao baš ovom fenomenu džinskih djelovanja i susretao sam se sa brojnim slučajevima gdje su mnogi bračni parovi pokušavali sve što je u njihovoj moći da dobiju potomstvo, ali im to nije polazilo za rukom čak ni putem vantjelesne oplodnje. Da se odmah na početku razumijemo, naravno, Allah subhanahu wa ta'ala određuje ko će i koliko će ko imati potomstva, što mi vjernici doživljavamo kao kader i iskušenje, ali mi često svojim načinom života naudimo sami sebi ili Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli da nam drugi naude, to jest džini, sihirbazi, uroci i tako dalje. Susretao sam mnoge depresivne muškarce i žene koji su godinama bili bez djece, pa je milostivi gospodar subhanahu wa ta'ala dozvolio da samo jedna rukija njihovu tugu okrene u radost. Nerijetko se dešavalo na zaprepaštenje pogođenih da se javi džin iz oboljele osobe i da se pohvali kako on ometa ili ne da trudnoću ili kako ubije sami plod. Najčešće su to pod navodnim znacima zaljubljeni džini koji to čine iz ljubomore ili da bi diskreditirali ili diskvalificirali muža ili suprugu i tako doveli do razvoda braka. Allahova milost subhanahu wa ta'ala je zaista bezgranična i najljepša etapa ovakvih ruki jeste povratak oboljelih gospodaru i iskreno prakticiranje islama nakon što se na ličnom tijelu uvjere u mudrost Božjega stvaranja. Izbilja, zaista bih preporučio svima onima koji nemaju potomstvo da im se prouči kuranska rukija prije nego što im šejtan došapne da je to Božje određenje, pa se oni ili pomire s time ili potroše silni imetak bez željenoga efekta. Što se tiče autizma kod djece, moderna medicina je uglavnom u ćorsokaku kada je u pitanju autizam kod djece. Iako ova bolest nije baš tabu tema, ipak nam medicina nije ponudila skoro ništa osim velikoga broja simptoma, teza i ekspertiza, a da i ne govorimo o neuspjelim terapijama i o liječenju ove opake bolesti kod djece. Najčešće je riječ o defektnim genima ili o hormonalnoj disharmoniji i poremećaju čiji uzroci su nepoznati. Navodi se uzimanje droge i opojnih sredstava od strane roditelja, pušenje, nezdrava ishrana te različiti šokovi djece nakon rođenja ili teška neuropsihološka stanja roditelja prije rođenja djeteta, posebno majke, za vrijeme trudnoće. Ili se jednostavno kao obrazloženje objašnjava bolest kao posljedica ničega konkretnog, bez defektnog rođenog ili nasljednog gena, jednostavno se desi. Roditelji ovakve djece uglavnom cijeli život vode teške psihičke borbe sami sa sobom i sa okruženjem, doživljavajući iz dana u dan dvoličnu i zlobnu zluradost mnogih ljudi i sugrađana, pa čak i od članova vlastitih porodica. Što se tiče islamskog naukovanja, mi znamo da pored svijeta ljudi postoje i drugi svijetovi od kojih je i svijet džina, duhovnih nevidljivih bića. Ne želim se upustati u dokazivanje postojanja džina, njihovo postojanje je dio vjerovanja muslimana, niti želim dokazivati kako oni bitišu, šta rade i čime se bave, zašto postoji sjeverni i južni pol, zašto postoji zdravlje i bolest i tako dalje. O ovom je dovoljno pisano od strane eminentnih alima čije naslove možemo naći u mnogim islamskim bibliotekama, a meni je više cilj podijeliti sa vama moje dugogodišnje iskustvo liječenja Kur'anom i dodira sa nekim aspektima ove bolesti. Jedno od načela liječenja djece jeste da se kuranska rukija uči isključivo roditeljima ili u svakom slučaju majci oboljeloga djeteta.
Nekad se radi o sihru, a nekad o džinima koji su sami došli ili su bili uznemireni, ili se radi o zaljubljenom džinu, ali se skoro svaki put radi o zlobi i o osveti ili pak o nemaru oboljeloga roditelja. Ne bih ulazio u detalje kad je iskušenje ili kad je iskušenje kazna, to bih ostavio kompetentnoj ulemi, ali je činjenica da do sad nisam imao slučaj autizma, a da jedan od roditelja, najčešće majka, nije pokazala reakcije na učenje ruke. Nesumnjivo je da džini mogu ući u tijela ljudi, o tome smo govorili u nekom od prethodnih predavanja. Imamo i sahih hadise o tome, ali mi jako malo znamo o tome šta se dešava kada džin uđe u tijelo čovjeka. Kakva je to kombinacija? Mogu li džini izazvati bolest u tijelu osobe u kojoj se nalaze? Odgovor je da mogu i to onoliko koliko im Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli. Džini napadaju vitalne organe tijela, ali i kompletno tijelo, posebno srce i razum. Oni utiču na ulogu hormona, izazivaju ciste i tumore, začepljuju vene i krvne sudove masnim i krvnim ugrušcima, pa izazivaju moždane i srčane udare, različite epilepsije, impotentnost kod muškaraca, neplodnost kod žena, različite psihoze i fobije, različite stomačne tegobe, bolove kostiju, zglobova i ludila itd. Čak bih se usudio reći da džini prenose i različite virusne bolesti. Da napomenem, ne mislim da je svaka bolest prouzrokovana od strane džina, jer ne smijemo smetnuti s uma ni Allahovo određenje. Ovo nije ni govor nekoga naučnika, već moje lično iskustvo sa hiljadama pacijenata. Takozvani džin ljubavnik, na primjer, nastanjen je u materici žene i pokušava uništiti tekućinu muškarca tako što nezamislivom brzinom bukvalno prolijeće kroz tekućinu dok je ne razrijedi do te mjere da više nije plodna ili kvalitetna niti aktivna. On izaziva ciste, miome i tumore na grlu materice. I naravno uspije u tome samo onoliko koliko mu Allah subhanahu wa ta'ala to dozvoli. Uvjeren sam da džin u tijelu trudnice napada i plod majke i samu majku, pa tako ga ošteti ili mu naškodi do te mjere da izazove i bolest koju medicina naziva autizmom. Šteta na djetetu može biti vidljiva i dugotrajna ili nevidljiva i da traje do određenog roka, a Allah azze ve dželle o svemu najbolje zna. Ako šteta nije trajna, terapija je učenje spleta ajeta, to jest učenje ruke majci i ocu istovremeno, pa ko od njih dvoje pokaže reakciju, rukja se nastavlja učiti u redovnim vremenskim razmacima dok osoba ne ozdravi, a napredak bi mogao da se primijeti i kod oboljeloga djeteta. Pokornost gospodaru svih svjetova od najranijih dana i stalna bogobojaznost svode makar džinske bolesti na minimum. Vodimo računa da li živimo uzornim islamskim životom. Vjernici nemaju intimni odnos prije braka, niti ga imaju za vrijeme menstruacije, u toaletu, na parkiralištu, u autu, u pijenom stanju, u polusvjesnom stanju, drogirani ili napušeni na javnim mjestima itd. Ili nakon učinjenog teškog grijeha. Islam je savršena vjera. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem najbolji muallim i najbolji učitelj. To potvrđuje i činjenica da u islamu postoji dova za svaku situaciju. Takva detaljnost ne postoji u drugim religijama. Zamislimo, postoji čak i dova za ulazak i izlazak iz WC-a, iz toaleta, kojom se štitimo od napasnika. U toalet ulazimo lijevom nogom te učimo dovu Allahumme inni a'udhu bike minal hubthi wal khaba'ith. Gospodaru, utječem ti se od nečistog i nečistih. A toalet napuštamo sa desnom nogom učeći dovu gufraneke, to jest Bože oprosti. Dova koju ću citirati propisana je muškarcima da je uče prije samoga spolnog odnosa, a spomenuta je u hadisu od Ibn Abasa radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada bi neko od vas prije spolnoga odnosa kazao Bismillahi, Allahumme dženibne šeitane wa dženibi šeitane ma razaqtena, u ime Allaha, to jest u ime Allaha, gospodaru, sačuvaj nas od šeitana i sačuvaj od šeitana ono čime nas opskrbiš. Pa ako se iz tog odnosa rodi dijete, nikad mu šeitan neće moći nauditi. Ovaj se hadis nalazi u Buhariji i u Muslimu.
ne postoji prepreka da i supruga uči istu ovu dovu jer je osnova da ne postoji razlika u propisima između muškaraca i žena. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.